Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabali manen aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. In relation, dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nalamiisan ta kape, apo manurat. Nalipatan manan. Ay, una niya. Anya day ta mulmulong lengam di ta computer mo aya. Dahiti man, post ni pasado board member Velmer. Nay, FB page mo day ta. Messenger man. Uy, anda yaw awis na seminar workshop. Para kada kayo manurat. Saan mo't ka diya totally akasta? Para ka nagiti teacher's mate. Kasta ka di? Dahito, ikat tarabay iti ortografya iti pagsasao nga Iloco, ano Ilocano. May suro dito, nagiti husto, ama usar iti panagsao, ano panagsurat iti pagsasao tayo. Mayad nga rod Amo matay. Ada di ibagbaga na mother tongue panagisuro ka nagiti preschool ken elementarya. Nang runa ka nagiti grade 1 ken grade 2 particular. Wan, tapno maawatan ka no dagiti ububeng. Wala. Nanya ti pagsasao iti lugar da, iso ti maaramat. Uno aramatan nagiti teachers. Wan mat Tanu adaman nagiti ubing anasapa ana isuro iti English, manulaeng. English speaking. Kalpasan na. Ilocano di ka klase na. Ay, anya pa yan. Nga raw. Okay, pakaangayan nga dito seminar workshop. At ayaw, hindi ang lakapan kagayan na lugar da. Adayo mat kayam. Ang mo kailangan ko dalo ti maadal. Nanguruna ka na kami amanurat nga Ilocano. Ang priority mo dagiti teachers ang mapan agatindar. Day talaang kaano day ta? Dito yung October itatawin. Ay, dandanimot kaya man. Uy, no para kung may ti amin naman nurat, ikarigatak ti mapan na. Dakkel ti maadal ka dagiti seminar workshop. Nulakid di ipasendak mo ti agdangag ka dagiti lecturer. Anya ko mga rod teramidan no san akas ta. Nusas, ado dagiti mapan makiseminar sa bali ti panggap da. Anya? Tanya ko mamay. Dagiti daduma, tilang sertipiko ang agatindar da, uno mapan lang agsilpi-silpi ti aramidan da, tapno may pakita lang ang nagseminar da. Ay, anyan. Adda kasta. Ada, anya kan.
Ado, ti paliiw ko kadag iti kasta adardar ayak, Rosa. Bilibaken ka, Sir Doming. Naglaing ka nag-lecture ka dagiti estudyante iti daytoy apagadalan. Adulakit diti mainggan nga agsuro nga agsurat. Medyo naakaran mo't basit da tao, iti sirib, dagiti agkakalay nga manurat, anagatindara, pakainamanan niyo. Di ka man, Doming. Kat no si kati nagyakar iti sirip. Nagpintas day lecture mo, may papan iti panagsurat, iti script, iti drama, iti radyo. Nakurang di lecture ko ata. Kasano, kurang mo't ng ti oras. Wun nga ron. Sayang. Adun sa tisaan mo, anadakamat itchay. Talagang ado. Isong imbagak, adda interesado nga agadal nga agsurat mat iti script, personal dalatan nga umayag damag kanyak. Siya akong timay sa Doming. Kayat ko ti agsuro. Bayat basit ti agsursurat iti script, para iti drama iti radyo. Isa kayat di producer iti drama pagpaapayak, ado ko mat ti makasurat iti script. Talaga? Nababakano mo ti bayad ti script. Well, basit ngagpaiso, nababati bayad tunggal script. Kaslawanan nyaman na dayta, naragsak ti agsursurat. Kano talaga apagisman na. Uwanan niya. Pudno asa na pagbaknangan babanti kwarta ti panagsurat. No di ket pagbaknangan ti utag. Sirib asiksikalang tagtagikwa. Sa di naman ti papanam ket nakatalimang ken ka. Awan makatakaw. Apo! Medyo naunag di imbagam Manurat ka talaga. Pudno dagiti imbaga. Adda idisang kasao dagiti nagkauna manurat nakasarsarita. Awan kwarta ti manurat. But ti bulsa ti manurat kunkunada. Unsa. Agpaisun sa deta. Taging gaita ket sa anak pay matabimak nang. Hambal ka unay, Mr. Portugal. Saan ba? Ibagbagak lang ti pudno. Wala, Jack wala nasubot ti puyat ko. Malagip ko manan nagijay pada manurat. Idi di marayak iti annual convention na iti manurat ng Ilocano. Sakbay ti ikubit. Lupay nabayagan na jay iti probinsya ti Apayao. Adamot lang ata naadal na gijay. Kanag iti nagduduma a lecture. Tadi samar la nagtip-tipkal ti nararamit ti daduma. Kas kada astor. Kanti babae ngagsorsoro pala ngagsurat iti nanayo. Husto gayam di ipupos na nga da karelasyon na. Ay, managayat at talaga na dya tao. Ang masumsobraan nansa. Ta amin na makamamuna. Arman na. Ay da. Sisuyaan ka, Dom. Huwag nga ron. Makaturo-turo ka talaga. Kasano, kasangsangpat mo laang, rimwar ka manan. Napanak lang nga radio station ngayon ti drama production da Sir Philip. Ta dabasit brainstorming me. Tagpaspasurat kanya kiti comedy novel. Iswaya. Nagmi-meeting kami writers daw. Awag gaya. Awan-awag ni tatang. Adda, di ka kanunay madanagan. Uray saan ka kano pay laamapan iji barangay hall ita. Iso ayan na namon. Sige nga rin. Iridap ko pala
Nilalalala. Inilad mo matan di ta sofa. Ingkay di kwarto, tap na saan ka may istorbo. Dito yan. Madino ije ka matipagiddak. Ta sigurado arabiin na makariingak. Amang ano pagarupag to paikit di abigat. Aniya? Sa bagay, agpaili kami kan nanang. Awan kadwam dito yung balay. Iso, sige lang. Iturog mo, Dom. Kaano day dinaudi a convention dagiti manurat nga Iloco lakay? 2018 sa magdaya, iti probinsya ti Apayaw. Bayat ti COVID iti nasurok adwa atawan, awan sapay. Adan sang online day jay. Mumbai, bawal pa ilaang tagbiyahe ide. Isong arod daytan akit. Itangay nga ta atawan 2020 taw. Awan lang nga ta. Mawan pa'y siguro. Inton umay atawan, Inton Abril no umay atawan. Normal mo ti tiyempo na. Sa bagay, din tupay kampanya para iti national nga eleksyon kan local elections kan. Nagdudupungan dagiti tao tunggal adarali. Italaki din. Ay, unay Ken sigon iti kabarbaro a presidente. Awang kanon lockdown. Mayat-mat nga rot ti agatinder iti kakasjay. Uray saan ka manurat aya. Basta adda basit mo no interesado ka, adda maadal. Ay, isos. No, agadal ti gagaram. Tanya ko mga rot ti panggap mo, no mapangka, saan nga agadal? Adu, ti sana seryoso ngagdengeg pakit. Dagitay nga tabangulan mo tin ta siyempre adon ti amuda. Uray dagiti makunang agsursuro wenno agdadamo pay lang. Feeling nalaindan. Day talaang Engem no siya ka talaga akayat ko ti makasurong agsurat. So kay pasnek ko at idumngag tabumak nang taplumam ako nada. Ayaw na ya. Late bloomer kung adan sa ijay. No, adan taw, umay kami mat kinrusa. Anya? Oh, apay, nagmulagat ka. Kasla saan mo magustuhan niya imbagak Anya ajak magustuhan. Mas dawak laeng. Amangan ngamin no saan mo akayat nga umayak lakay. Yan daytan. Pagkunaan mo dito kasta. Siyempre, si Kapay. Amukon. Makaaram ka pagit din, no? Da ka mang bambantay ka Ang apay nga minabantayan nak. Amo, kakasta ti pagarupam, no? Apay nga imbagak nga may kami kinrusa. Ngam di ka madanagan. Kaputa saan ka to abambantayan? Sa balin to, ti bantaya. Yay. Tasin mo ti bantayan bakit? Ay, siyempre. Dagadi ag lecture Imdengak to ti agdengag iti lecture iti panagsuratan iti danoy kun sarita. Taure ko na dan to alit bloomer akmat. Ay, talaga. Ko siguro. Talaga mo da kasta ti aramidin tayo jikot. Anya kumapay ti sa bali. Di ka mamaguste. Si ka mo lang tinangibaga. Nga ado dagiti saan nga agdengdengag iti lecture. Agpay so dayta. Ay nga mo, sana kakas ka nakwada. O di nasaya at launay no saan kakasjay. Basta, umay kamin tumot kinirusa no dan tumaangay a konbensyon dagiti manurat nga Ilocano inton umay atawan. Nalpas kamin ang nagtulag kan nanang. Kaya't ni mati maki-convention. Itaman pa'y. Kas itimbag ati may sa kano ako mari ni nanang. Amay sa aman naniw kan agsursurat iti short story. Wano sarita iti Iloco magazine. Oh, anda kumarin ni nanang amar naliw. Ada. Sayang tawanan. Anyang awanan. Natayan. Aya. Late blooming. Kuna kano day di ako mari ni nanang. Kat day tama tita ti pampanunutan na.
Saan ka no penaladaw ti amin? Bayat napintas na ita prinsipyo ni nanang. Makaadal tulakit dimat nga agsurat iti danay o kan istorya. Uray siyak mo't Apay, ninanang laang. Ay wala. Basta da determinasyon yung agadal, makaadal kayong agsurat. So na lang. Ang mga numarigata na. Awan mo't pulimi aman nurat. Sana maalay ti puli na ita. Ada iti tao na agpursigi. Kasta nga ta, Dom. Uy, maadal ti panagsurat iti istorya. Daniw. Kinura niya pa parte iti panagsuratan. Basta, ada determinasyon tay tao nga agtarigagay. Tay kunakon, ada iti tao na ita. Iso nga raw. Na talaga kayat mo ti makasuro. Denggam ti baga, wano isuro na iti bangulan aman nurat. Sana nakasuro ka labas. Kunam lano si kanti kalayangan, ta saan kanto apulos makasuro no kasta ti attitude mo. Uy, nagadun tinagsang pata delikado, nanang. Ay, huwin. Nagadun din nagsangpot a delikado. Nay, anda ijayan na duming kang tatangmaw. Ado ti amo ni Doming, nanang. Day tati naglaw ko, Rosa. Amumat ni tatangmaw. Uray di na amaw. Kaslam amo na launa yun. Ti kasalita na atao. Wala niya. Friendly ni tatang. Nga, nakasipulatan ni tatang mo kang Duming. Kita ba? Siyempre, kapilitan na yan amo ni Duming. Akadagit ang kakalatak bangulan naman nura. Siyempre, selfie. Ni, ay, groovy pa yan, nanang. Nagsao ni tatang Mau. Isulat makipicturan. Ay, umay ka, Rosa. Umay ka. Nakigrupo tamad. Ay, umay ka. Ay, Allah! Nakigrupo tamad. Akadagit yung nalalatak ka man, Nora. Ni nanang. Ala, Ismail! 1, 2, 3! Ay, mabitaang. Makipicture kami muta. Dakailaan. Mamat, ulitan tayo. Umay ka, Rosa. Makigrupo tamad. Sige, Kapoy. agsimpa kayo mo rin. Hindi Ito, ta. ready? Apa. 1, 2, 3. Yay! Adamay sa asinurat ti agdadamo aman nurat ditoy. Iso ti pagiin nadalan tayo. Talaga kahit ko ti makaadal nga agsurat iti istorya, madam. Nagsaya at no kasta, Sofia. Uray siyakmat, madam. Idol kayo. Nagpipintas na giti may pagpablaak asinurat yu iti Iloko Magazine. Agyaman no basbasan nyo dagiti sinurat ko. Ay, talaga basbasaan ni Madam Linda. Awan samot, ti malabasak nga isyo, iti sursurat ang manobela. Uray no sa anak ang makagatang iti si dami kin gusteng, ay basta makagatang nga kijay ang magasen. Anyan? Ay, thank you, Manang Sofia. Kan, umapalak. Kaya't gumatiag balin aman nurat akas kada kayaw. Kan, mananiw pa yan Sige, isuro kayo. Ibinglay kumat kada kayo dagiti nasursurok kadagiti agkakalaing aman nurat anang isursuro kanyak idi. Ay, pagyamanan mi unay dayta, Ma'am Linda. Ay, Duming. Awan kadit madlaw mo kadagiti nyam among kanyak ita amanurat iti drama ken manurat iti publikasyon nga yan mo. Asino da tatang? Da pilar ken anyat nagan di kasla burbudur. Ha? Buro-budor ko na
Di agim pupugi. Anyat na ka na aya. Ni Astor. Wen, Astor. Apeda pilar kan Astor tatang. Mapaliw ko ket san sambat nga umay makikumperensya. Tapno manayunan ti amuda iti panagsurat iti istorya ti kakarada. Aya, Paliw mi da, Wing. Ang mga nubidot mo ti paliw ko. tatang. Sana ti agpaliiw iti kapada delegado ti gagara tayo ditaw. Bayan nyo latan, anya ti makita yaw. Agkidam kay latan akuan. Anya? Bayan nyo latan idan. No, agi narakob. Kas kada agi inilot ti makita dita. Bayan nyo. Ah, Iti kay ka di umapapal. ay, pakpakawan. Anyat apalak ngay. Sasawamit. Kat nagsipsipot samot lang amin tiraramidin yun. San mo ta? Ibagak kada kayaw, tap namuyaw tatang. Oh. In relation na gidayaw. Sa gundawayan da natin, kaandada taw. In relation. Ay, ampang mo't nga rodiya pilara. Di mo't adala kay na. Ore ada. Ore bat ni Astor. Ada mo bakit nan? Kasta. Yay, salbag ni ayat. Ni, adda kayo mo't gayam ditoy, apot Chairman Gusting. Ay, kunam awan na bati dito'y ayan yon, Astor. At damay. Ay, pag isuarumar kami kumanta, agatindar kami iti maode alikchor. Ay, intan suping bakit? Alawan. Adala nga min imbaga kinila kay kaw. Isong ay mayak dito, kapsat. O sige, panawan na kayo upay. Ditoy kami pa, Chairman. Una. No di kay agatindar iti likchorin, Uray sa anin. Amumin di lecture da. Da kayo latan. Agi na kami labasit. Ina na. Sige, ala nga ron. Sumublat kayo dito kwarto. Bakit? Intahan. Makibili ang kanto pa lang amin. Nasayaan mo't timunan ni Sufeng iti pakaangayan ti likchor. Salpag ng rikapdan. Sa bali at talaga ti kagara da ngay may ditoy. Apeng ada kay pala dito. Mangrog intelektyo. Uy, di ka natakari. Importante di ma-elektro ita. Di ba't kaya tiyot agbali naman nurat aya? Wen, makauray. Diyakan nga tiunak ni... Panyara dyan. Salbag dagitan. Tatang, ada di tada Astor kan pilar. Manurat nga. Nagaramid na timboko ng istorya. Salpag na ayat ako na ni Tatang. Natagtagainap kumutin dahil di a convention. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.